social media zawe zakomeje kugenda zirikoroza. Ese ibi bitego bitatu yatsinze ejo bundi muri Mondial akabitsinda Algeria, wabitura nde nk'umufana wa Cristiano? Ibi bitego rero uwo ushobora kubitura, yego ibi bitego hari abahungu bahora, abahungu duhora duhanganye, yego abahungu duhora duhanganye kugeza n'ubu ngubu ntabwo barumva who is Lionel Messi. Yego. Messi ni muntu ki? Yeah. Ntabwo kuvuga Lionel Messi ko ari umukinnyi wa mbere ku isi, ntabwo tuba twirengagije ko Cristiano Ronaldo rwose yakoze ibintu byiza, ari hard worker, ari umukinnyi ufite ibitego byinshi ku isi, ariko twebwe tuba dushaka kuvuga umukinnyi mbese wujuje umufootballer. yego Umukinnyi ufite footballer nyayo, wa class footballer ninde, world class player ninde, tuba kuvuga Lionel Messi. yego Ariko Cristiano Ronaldo turamwemera twese ko niwe top scorer kugeza ubu ngubu, ushobora gutega igihumbi. Umukinnyi utarabigezaho na rimwe ku isi, nta urabigezaho, ari hafi mu bitego nka 20 na kugira ngo ageze ku bitego igihumbi. Bidasanzwe, ariko complete umukinnyi ukina football nyayo, ukina umupira ku kirere, niwe dushobora kuvuga ni Lionel Messi. Lionel Messi ari hat-trick, reka fata akanya nyitsure mu bita Terry, tsure mu bita Iranzi rwose. Ndabizi ku mutima wa bari abahungu ba Iranzi, ba Ivan, ba Christian, ba Wakalindi, ba Janvier, kuko n'abantu Lionel Messi babumva ko yaseba, ariko Lionel Messi ku myaka 28 aracyakubita hat-trick kabisa. Icyo nababwira ngo dufane football, ariko tureke emotion ngo kuba umufootballer, kuba umufana football ni kimwe, umufana football ni kimwe, no gukunda umukinnyi ni kimwe. Yes, nkuko bisanzwe ni kuri Amazing TV Show. Iyo dutangiye ikiganiro dutangira dusuhuza abakunzi bacu badukurikirana, by'umwihariko tukaba dufite abakunzi benshi baherereye cyane cyane ndahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma nkurikizeho abaherereye ku mugabane wa Afurika, hanyuma nkurikizeho abaherereye ku mugabane w'i Burayi kuko naho tuhafite abantu benshi badukurikirana, hanyuma nanone by'umwihariko tunasuhuze abantu baherereye muri Canada. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe hari ushobora kumva iki kiganiro wenda iwabo bwije, hari n'ubucyumve wenda iwabo bukeye, ariko nanone harebuze kucyumva akumva kimushimishije. Twabemereye ko tuzatugenda tubazanira abatumirwa bakatuganiriza, tukagira ibintu tubabaza ndetse bakabasha kugira n'ibyo basobanurira abakunzi ba Amazing TV Show ndetse n'abakunzi babo by'umwihariko. Uyu munsi rero nkuko nayo basezeranyije, nabazaniye umutumirwa ni uguturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari umuntu ukunda umupira cyane cyane w'amaguru, ariko by'umwihariko akaba akunda umukinnyi witwa Messi. Uyu munsi niwe tugiye kugarukaho, turamubaza ibibazo bitandukanye, turamubaza ekipa ashobora gufana muri kino gikombe cy'isi, turamubaza byinshi cyane bijyaniranye na umukinnyi akunda cyane Lionel Messi. Nanone akaba ari umuntu uzwi cyane, akaba ari n'umuntu w'umuhanga cyane, akaba ari umuntu ushobora ufite inararibonye mu bintu by'uburezi, akaba ari umuntu ufite experience mu burezi imyaka myinshi. Turamuha akanya atangire asuhuze abakunzi ba Amazing TV Show, anabibwire, hanyuma tubone twanzike mu kiganiro dufitanye nawe uyu munsi. Tubaye tubakiriye kuri Amazing TV Show. Hello. Yes. Murakoze cyane Amazing TV Show. Televiziyo yacu cyane kabisa mutuga. Yego. Ishimye ko muzaki wanyu, umuryango wanyu wa Amazing TV Show, umuryango umaze kugira abantu benshi. Yego. Amazing TV Show ikaba imaze kugira uruhare rwinshi rugaragara muri community yacu bijyanye n'ibiganiro bya politike, by'imyidagaduro, ibiganiro byose byubaka. Amazing TV Show mukwiye credit kabisa n'umunyamakuru wayo nangira Amazing TV Show CEO Kagabo. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Memulumba, ndako benshi baranzi. Yego. Inshuti magara ya boss wa Amazing TV Show. Ahubwo nukuzanyangaje vuba nanjye nka umunyamakuru cyane rwose. Nukuzamakazi vuba cyane.
yego muri rusange nishimiye kugera mu muryango wa Amazing TV Show, nishimiye kuganira namwe, nishimiye ko kugirana uyu mwanya tugiye kumarana, nishimiye uyu mwanya mwiza tugiye gukorana ikiganiro. Thank you so much. Thank you for inviting me. Yeah. Nizere ko turi kugira ibintu byiza. Murakoze cyane. Bwana Boss iyo Yona. Sawa, urakoze cyane Bwana Murumba. Abantu benshi muramuzi, hari abari bwumve kino kiganiro yarabigishije, hari n'abari bwumve kino kiganiro barakoranye, hari n'abari bwumve kino kiganiro ndetse bashobora kuba banaturanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Natwe rero nk'umuryango wa Amazing TV Show cyane cyane twishimiye kukwakira, twagiye tubitegura kugira namwe ikiganiro, akazi kakababana kenshi, ariko tubashimiye ko uyu munsi mwemeye kubana natwe muri kino kiganiro. Yego, abakunzi ba Amazing TV Show ndashaka ngo muze kubimwereka muri comment ko mumwishimiye, kugira ngo n'ubutani tumukenera azabashe kongera kugaruka. Tange comment bakoreshe abone Amazing TV Show twiteze imbere ni televiziyo yacu, televiziyo ya famille kabisa cyane. Amerika ariko ngo mumeze neza, izuba ni ryinshi. Ariko ngo mumanuka za Florida kuri beach. Abajene bakiri bakari gasozi barashaka. Abajene bakiri bato bajya ku mucanga bakajya kuruhuka, ariko urumva abasaza nkatwe ntabwo twavuyemo tayari. Muri gukuba ntabwo ari kujya ku mucanga uratubabaza. Aba ni ukujya mu kazi mukongera mugataha. Twebwe nukonsa abana tugatuza tugahindura diaper z'abana tufite inshingano nyinshi Bwana CEO. Ugomba gufata n'umwanya ugasohokana famiye mukagenda ku mazi wagastress mukakagabanya muri ahantu hari akayaga keza n'umuryango. Birumvikana nk'umuryango mwajya kukayaga mugafata akahoteli ka hose, ariko urumva inshingano, akazi, abana, ibintu byinshi. Yego, ariko abajene bo rwose abajene muri Isama bameze neza, basohokanye n'abakunzi babo, nta nshingano bakarigisi. Yego, ariko twebwe imyaka yacu yo guhiga, imyaka yacu yo kurera, imyaka yacu y'inshingano twarenze ibintu wamuhungu. Birumvikana kabisa. Ingingo nyamukuru rero muri iyi minsi turi mu kwezi kubamo igikombe cy'isi, kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho hari imikino iri kuhabera, kimwe nk'iri kubera hano muri Canada ndetse na Mexique. Ese muri no mondiale ni equipe uri gufana? Murakoze cyane Kagabo. Yego, iki gikombe ni igikombe ni igikombe cy'umwihariko. Yego, ntekereza ko ari ubwa mbere cyahuza amakipe arenze 20. Yego, ndumva 48. Yego, amakipe 48. Ni igikombe gifite umwihariko, ni igikombe kiri gukinirwa mu bihugu bitatu. Yego, igihugu kiri gukinirwa muri Amerika, kigakinirwa muri Mexico, kigakinirwa no muri Canada. Urumva gifite umwihariko kamere, umwihariko bitandukanye n'ibindi bikombe byose byabaye. Yego, aho usanga byinshi bibera mu gihugu kimwe. Yego, ariko kikaba kibera mu bihugu bitatu. So rero iki ni igikombe ubona kizazana impinduka nyinshi, ni igikombe kizazanamo ibyo tutakekaga. Yego, ugereranije na mbere, ugereranije n'ibindi bihugu byagiye bikinwa, cyane cyane ku bihugu bya Afurika. Urabizi ko mbere byabaga ari ibihugu bikaba bitanu byo mu gikombe cy'isi. Yego, ariko birarenga ibikombe, birarenga ibihugu bitanu biri hejuru y'ibihugu bitanu biri mu gikombe cy'isi. Yego, binatandukanye na mbere ko amakipe yose y'u Buraya no muri Amerika yazaga ashakira amanota ku ma ekipe yo muri Afurika, ariko ntekereza ko abantu kugeza ubu ngubu barabona ibitandukanye, ko amakipe yo muri Afurika ubu ngubu atandukanye. Umupira wabaye umwe, umupira waramenyekanye ahantu hose. Ku kibazo rumbaje rero, urabizi buri gihe ikipe yanjye
ari Argentina yego bari Leo Messi the goat umwana w'i Rosario haje n'impinduka wazakira ariko kugeza aka kanya ikipe yanjye akanya kabisa mpagazeho ni Argentina. yes Buenos Aires yani ikipe yanjye. yes wagira ngo wanarashaho nashakaga kukubaza mu minsi ishize twabonye Messi atsinda ibitego 3 ariko nk'umuntu gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zawe nabonaga ikintu cyose ari Lionel Messi. Ese kuki ukunda Messi kuri rura rwego? Ntekereza ko kugeza ubu ngubu abantu benshi babaye muri ibihe byacu muri imyaka yacu yego buri muntu wese azavuga Lionel Messi. yego Ntekereza ko n'abana bacu mu myaka izaza bazatura se ubu wazi Lionel Messi. yeah Lionel Messi ni muntu ki Lionel Messi ni umukinnyi wakoze amateka azabitubaza amateka azabitubaza abana bacu bazabitubaza ahubwo bamwe tuzabura n'uburyo tubasobanurira. Lionel Messi ntabwo ari umukinnyi gusa ntabwo ari umukinnyi gusa ni nka China. Lionel Messi ni umuntu werekana ubwiza bwa football. Lionel Messi ni umukinnyi ukwereka uburyohe bwo gukunda umupira w'amaguru. Ntekereza ko iyo ubona Lionel Messi ubona ko football ubona ko umukino w'umupira w'amaguru ari wo mukino wa mbere ukunzwe wa mbere yego ubona ubwiza bwawo. Nibwo ubona umukinnyi ukina icyo bita pure football niho bita umu world class player. Bakina bintu bakora mu kibuga biratandukanye. Lionel Messi ntabwo twamugereranya n'undi muntu uwo ari wese. Birashoboka ko abasiporutifu babayeho ni benshi abaye ba Pele, Maradona babayeho ba Eusebio babayeho benshi cyane ba Puskas n'abayeho n'ubu ngubu barahari ba CR7 n'abakinnyi bakomeye cyane na kugeza ubu ngubu bagikora ibintu ari nawe top scorer kugeza ubu ngubu w'isi. Abakinnyi bakomeye babaye Mbappe aribo ba Haaland abaye ba Dinho ku matrend akomeye cyane kuri entertainment yatanga ku kibuga. Ariko kugeza ubu ngubu Lionel Messi afite byinshi abarusha. Lionel Messi aratsinda, Lionel Messi arasistinga. Lionel Messi umupira utegereza kugera ku kugaruka iyo hageze ubwo nyine wizere ko ari ibintu biragoranye ko Lionel Messi wamwegeye. Twarebye umupira kera kuva Lionel Messi yakwinjira muri football yatangira gukina umupira w'amaguru kuva 2006 yinjira mu kibuga atangira muri Barcelona ari umwana muto. Yego icyo dutsinzwe nacyo ukubona umupira ugeze ku kaguru iyo hageze ibindi bibaramba. wari unabikomojeho cyane dore ko nabivuzeho neza. nanjye kubaza ikibazo cya kabiri nkubaza uti se watangiye kumufana ryari? kubera urwego mbona ukunda Lionel Messi mbona birenze cyane. watangiye kumufana ryari? Lionel Messi natangiye kumufana akigera mu kibuga 2006 akinshira urusinga bwa mbere muri FC Barcelona. Yego bwa mbere akigera afite imyaka 10 bari mu myaka 18 19 uko nguko. Yego icyo gihe Messi akinjira mu kibuga rwabonye mu kibuga kabisa. icyo gihe yari urumva muri 2006 yinjiye mu kibuga yinjiyemo ajya mu gikombe cy'isi. Ariko tugiye mu mateka ya Messi yinjira mu kibuga bwa mbere yinjiye ku munota wa 42 hari muri mwaka w'2004. Yego kuri 13 z'ukwa 10. Yego icyo gihe bakinaga na Espanyol Barcelona. Reka kwa Henry izina yitwa Espanyol. Abayizi cyane ni equipe ihangana cyane na Barcelona kuko mu mujyi umwe wa Catalonia. Yego urabizi ko mbere yitwaga Espanyol Barcelona ariko kubera ubuhangana igira na FC Barcelona bo bavana Barcelona bategana na Espanyol. Yinjiye yambaye umupira wa Zidane 30 ariko mu minota 82. Ndakubwiza ukuri wabonaga umwana imyaka 17 winjiye mu kibuga, umwana uzanye udushya, umwana ucenga, umwana uri kumwe na ba Dinho mu kibuga, uri kumwe na ba Eto'o mu kibuga. Byari ibintu bidasanzwe
muri 2004 yego yinjira mu gikombe cy'isi 2006 cy'imyaka 19. Messi yari umukinnyi wabonaga urwego yakinaga, ibyo yakoraga byose byari ibintu bidasanzwe. Lionel Messi yitangira kumufana neza, mbona ko ari umukinnyi ufite ibyo azazanira ruhango byinshi cyane. Hari muri 2006 ubwo yatangiraga gukina umupira w'amaguru neza, noneho afite umwanya uhagije mu kibuga, baratangiye kumwizera muri ekipa ya FC Barcelona. Nibwo numvaga kabisa Lionel Messi abaye umukinnyi wanjye w'umu numva murakoze. Okay, mugize neza. Hanyuma ukimara kuvuga ibyo mpita nibaza uti se noneho nibuza n'iki kintu kigushimisha cyane kuri Messi kurusha abandi bakinnyi? Lionel Messi is not a footballer, but he's a human. Yeah. So nakubwira Lionel Messi ntabwo ari umukinnyi ukubwira ngo ekipe yacu nindatsinda ntacyo turiwe twakoze. Ni collective game. Shaka abantu ko bakinira hamwe. Bisaba shaka ko ekipe itsinda. Yego. Yaje uduhigo ko azi ko n'ubundi kutwese yatwesa kandi yamaze kutwesa twose. Ariko ekipe yitsinze kuri we biba ari byiza kurusha uko we yatsinda. Rero mpamvu iya selfishness. Yego. Ubona kuri Lionel Messi kiri hasi cyane. Lionel Messi watsinda nawe agatsinda, ariko ekipe yatsinda Lionel Messi atagitwaye cyane. Lionel Messi ntabwo yababara ko njye natsinze dukina na muri ekipe, ntabwo yababara ko nka Lautaro Martinez yatsinze, ntabwo yababara ko Alvarez yatsinze, ahubwo yakwishimira ko batsinze ekipe ikagira gute ikabona intsinzi. Niyo baravuga ngo Lionel Messi iriya ego yagombye kuba ifite kubera urwego ariho, yagombye kuba afite ego kubera ubushobozi bw'umupira afite, kubera ubuhanga, kubera kudafite mu kubamenyekana, kuba urukundo afitiwe n'abantu benshi ku isi. Ariko byose arabyirengagiza agashaka ko ekipe ibimwe. Messi ntabwo ari we atsinda, nibyo yatsinda bigakunda, ariko n'abandi batsinze byaba ari sawa, ekipe ikagenda. Niyo mpamvu Lionel Messi bireze kuba ari footballer kabisa. Icyo kintu cyo ndacyumva rwose. Hari ikintu wari ukomojeho cya 2004 aho ba FC Barcelona yakinaga na Espanyol, ari naho umukino wa mbere yego. Ese nayo mpise nibaza ni uwuhe mukino Lionel Messi yaba yarakinnye uvuga uti uyu mukino sinzawibagirwa kubera ibintu yakoze byari birenze? Lionel Messi yakinnye imikino myinshi cyane. Yego. Ariko Lionel Messi twese icyo twamwifurizaga ko ari ugutera igikombe cy'isi. Yego. Lionel Messi yatwaye Champions League. Lionel Messi yatwaye Jeux Olympiques. Yego. Lionel Messi yatwaye Ballon d'Or. Lionel Messi ntacyo atakoze, nta gikombe atakozeho mu ntoki ze. Yego. Ariko kubona amarira ya Lionel Messi ku munsi wa nyuma w'igikombe cy'isi 2022, yego, ubu niwo mukino numvise ko agize icyo bita complete football kabisa. nibwo abaye complete muri football, nibwo yuzuye muri ruhago muri 2022 mu kwezi kwa 12. Tega ko uwo ari we wese ntabwo azabyibuka. Lionel Messi urabyibuka mu myaka yo hambere ekipe ya Argentina muri 2014 muribuka ko Lionel Messi yageze kuri final. Yego. Bakina na n'Ubudage, bakina na Germany. Yes, na Germany, ya. Yageze kuri final ya World Cup. Yego. Arayibura abantu bose Lionel Messi byaranze. Lionel Messi nta gikombe ahaye igihugu cye, nta kugeza icyo gihe Lionel Messi yabaga ataratwara igikombe kiri at international level. Kuri international level yabaga ataratwara igikombe na kimwe. Turakomeza tugira muri 2018 siko Lionel Messi yavuyemo nabi cyane, avamo muri kimwe cya kabiri basezera n'Ubufaransa. Yego. Urabizi ko muri 2010 yavuyemo nta n'igitego atsinze. World Cup yabereye muri South Africa. Ariko nyuma y'iyo myaka yose Lionel Messi yagumye rimwe na rimwe wasanga agiye no gusezera ku kigo, ariko kubera urukundo akunda Argentina akagumamo muri ekipa ntawamenya ejo byakunda. Ariko ibikombe byakakuza Copa America barazibona,
babona izo bita za finalisma mondial iraza kugeza ubu ngubu mu myaka igera nko muri itanu ishize tekereza ko Argentina niba ifite ibikombe byinshi biri kuri byo bya international level by'ibihugu byinshi ibikombe byinshi kugeza ubu bigaragara ko Lionel Messi intego yari afite yari kuri club level yari yayigezeho ariko kuri national team yabaga atarayigeraho. Rero nyuma y'iyo myaka yose yari ihanganye kandi ahageze ubu ngubu niyo mpamvu bakubwira ngo Lionel Messi ntiyaviramo muri group stage kugeza ubu muri World Cup nta muntu n'umwe wababara ntawe ibyo agomba kugira byose yagize gute yabigezeho. Ubisobanuye neza rwose. Abakunzi ba Messi rero bari muri kwiyumvira umuntu wamize Messi neza n'amateka yose, abashaka baze bandike rwose bafata amateka. Hanyuma agahita ntekereza, ese mu bitego byose Messi yaba yaratsinze ni ikihe gitego uvuga uti cyaranshimishije agitsinda? Igitego yewe ku giti cyanjye, yego ku giti cyanjye ntabwo igitego igitego nakunda sicyo undi wese yakunda. N'igitego nge nshobora kuba wenda narabonye kikanshimisha, ntabwo aricyo undi wese cyaba cyaramushimishije. Ariko ku bwanjye biragoranye cyane kubona Lionel Messi atsinda igitego cy'umutwe. Ni gake cyane Lionel Messi atsinda igitego cy'umutwe. Ni gake cyane Lionel ubona afashe. Urabona Cristiano Ronaldo agira detente iri hejuru cyane, kujya hejuru kujampinga high ndetse agira ikintu urumva ni muremure, agira detente, agira ku bitego byo ku mutwe Cristiano biramusobokera. Ariko Lionel Messi igitego atsinze Manchester United kuri finale ya Champions League cy'umutwe, ntabwo agikeka ko Lionel Messi ajya ku mutwe agatsinda igitego nka kiriya. Abadefanseri bari bahari, urabizi ku gihe cya Ferguson afite defense ikomeye, ekipe ikomeye iremetse. Lionel Messi yari mugufi, ubona ko n'ubu ngubu Lionel Messi ashobora yariyongeraho amasantimetero runaka, ariko mwiriya nawe hambere meza birocye ubona ko Lionel Messi ari mugufi cyane. Igitego cyashimishije kabisa yateye kuri finale ya Champions League ya Manchester United yarashimishije cyane. Wow, kandi koko kubona Messi atsinda ibitego by'umutwe birirare ugendeye ku bandi bakinnyi cyane. Ikindi gitego Lionel yigeze gutsinda, yatsinze igitego hari igitego bita solo goal. Niyo bavuze ngo solo goal ni cya gitego wowe ushobora gucenga abantu barenga 1 2 3 4 5 6 ukabacenga urumwe elimina mpaka ugeze ku izamu. Icyo gitego yagitsinze ekipe ya Getafe, ekipe ikomeye cyane muri La Liga, ekipe ikabisubona nayo ifite potential, ikunda no kugora. Nkwibuza ko ari na ekipe ikunda kugora FC Barcelona. Icyo gitego cyaranshimishije. Hari ikindi gitego yatsinze iyo bita Atletico Bilbao, abahungu b'ibasi ari mu mwaka wa 2015. Cyo cyari igitego cya solo goal, ariko kuri finale ya Copa del Rey. Urabona ni bya bitego, ni ibitego udapfa kubona ahandi hantu, ni ibitego udapfa kubona kuri buri mukinnyi wese, uretse kukibona kuri Mbappé ushaka kwerimina abantu, ukakibona na ba Neymar, ukaba wakibona na ba Ronaldinho. Ni igitego yacenze aturutse urabona kuri bande touche, yego agana ngo ni mu wa karindwi, reka tuvuge ko ari mu wa karindwi, yariminnye nk'abakinnyi bagera muri 6. Niyo bita most beautiful goal. Igitego cyashimije abantu kubera ko yarimina abantu 7 ugatsinda igitego ekipe y'abaprofessional nka Atletico Bilbao. Wibuza ko Atletico Bilbao ni ekipe ikinisha cyane abana bavukiye mu mujyi wa Bilbao, muri kake ka basket, agacuba kita ka basket. Abana baba bafite ikintu cya n'abana bakuriye hamwe muri academy zimwe, n'ubwo ngubu usanga bashaka kujya bagura abanyamahanga, ariko n'abana bakuriye ahantu hamwe muri quartier zimwe, bakina n'umutima. Apana kuvuga ngo bakina n'umutima wo gushaka amafaranga, ahubwo bakina n'umutima wa quartier bavukamo. So gufata iyo kipe ikina n'umutima, urukundo rwa quartier, urukundo rw'umujyi wa Bilbao, ukabaza kuri finale match ikomeye nk'iriya, abantu bose baba bahagaze kabisa
ukabanyuramo ukerimina abantu babiri batatu bane batanu ugashinda igitego. Lionel Messi ntabwo asanzwe ntabwo asanzwe kabisa. dukomeza tuganira n'umutumirwa wacu Murumba, abantu benshi muzi, turimo tuganira kuri Lionel Messi, yatubwira impamvu akunda Messi, ibintu byinshi arimo aduhereza amateka. Niyo mpamvu mugomba gukurikira kino kiganiro mpaka gitangiye kugera kirangiye, kuko murumviramo ibintu byinshi. Tugaruke ku mukino ejo bundi wahuje Argentina ukayihuza n'ikipe ya Algeria. Ejo bundi umukino ubonekamo ibitego bitatu bya Messi. Ejo bundi nyuma yaho Portugal irakina ihura na Congo, banganya 1-1. Cristiano ntiyabona mu gitego. Abantu benshi batuka Cristiano, baramwandagaza kugeza ubu amaradiyo menshi ari kuvuga kuri Cristiano. Ndashaka uduhereze komparizo ya Cristiano na Lionel Messi. Ese nubwo ukunda Messi ariko wavuga uti ibintu Messi arusha Cristiano ni ibi, wenda ibyo Cristiano arusha Messi ni ibi by'akarusho, ku buryo uvuga uti Messi azahora ari umwami w'umupira w'amaguru ku isi. Ndagira ngo dutangire kuri equipe ya Portugal. Yes. Ni equipe ikomeye cyane, ni equipe buri gihe ihora ari favori. Yego. Ari favori ku bikombe byose ikinira kuva CR7 nakwinjira mu kibuga. Portugal ni equipe iri kwitarita y'isi kugeza ubu ngubu. Yego. CR7 yafashe Portugal ivana yo hasi kure cyane ku buryo ugiye mu myaka ya hambere ukoze nk'ama statistic. Yego. Usanga ko Cristiano mbere ko Cristiano yinjira mu kibuga, Portugal yakunze kwitabira ibikombe byinshi, ntabwo ari na equipe yategerezwa cyane, ariko kuva Cristiano yaza mu kibuga yakwintroduce muri myaka ya 2002 muri 2004, Cristiano yafashe Portugal arayifata itereka ahantu utakeka, ayitereka ku ikarita ku buryo Portugal ubu ngubu ni equipe itinyitse. Niyo Cristiano yaba ari kuri bench, yego, buri muntu wese abatinya nde abatinde Portugal. Ndagira ngo mbwire kuva muri 2004 urabizi bakira Euro ya 2004, urabyibuka batsindwa n'Ubugiriki iminota ya nyuma igitego kimwe. Portugal kuva icyo gihe ni equipe ihora ihanganye n'andi ma equipe yose, ni equipe ihora ikenetse amakipe y'Iburayi yose. Yego. Tugiye ndagira ngo tugaruke kwibutsa ko Portugal ni equipe ifite UEFA National League heruka. Urumva ko Portugal yahigitse za Espagne, ihigika Ubufaransa, ivanamo bakina ka mini tournoi kabereye mu Budage. Abadage baragiye, Abafaransa, aba Espanyol itwara UEFA National League, kandi Cristiano bigizemo uruhare. Cristiano ni he's a goal machine. Kabisa. Ni umukinnyi w'ibitego, ni umukinnyi udasanzwe. Bizahura ku mu myaka 50 kubona umukinnyi umeze nka Cristiano, ubona umukinnyi uzomera shampiyona zigira muri 5 ijyama aba top scorer. Bizavugora muri kino kiragano cyacu, bizatugora kubona umukinnyi umeze nka Cristiano. Ushobora kuva mu Bwongereza ari top scorer, akajya muri Espagne akabitsinda, akajya muri mu Butaliyani akabitsinda, muri equipe nationale akabitsinda, akamunuka kuri mu myaka 40 y'ubusaza ye muri Saudi Arabia agakomeza gutsinda ibitego. Ari umukinnyi ngenderwaho. Byahugura kuzabona umukinnyi umeze nka Cristiano kuri isi. Rero tugarutse kuri iyi equipe kuri match bakinnye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yego. Congo ni equipe iheruka mu gikombe cy'isi mu myaka 50 n'ingahe n'ibiri. Yego. Urumva ni igihe kirekire. Ni igihe kinini. Congo numva yavuye no mu gikombe cy'isi yitabiriye nta gitego cy'itsinzi. Igitego cya Hausa, igitego cya mbere cyatsinzwe na Congo muri niba ntibeje neza, ni igitego batsinze bwa mbere muri World Cup. Imikino bagiye bakina mu myaka yashize muri World Cup yashize bitabiriye muri za 70 bavuyemo hari ibitego byinshi. Congo ubu ngubu ni equipe yahindutse. Congo ni equipe yahindutse. Congo igeze hariya muri mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi, yaraciye mu nzira z'inzitane. Yaciye mu rugamba. Congo yakoze urugamba ruremereye cyane. Congo yakiwe n'ama equipe akomeye cyane. Congo yahigitse equipe ya Cameroon. Yego. Urabyibuka neza? Ihora mitsinda. Congo yaragiye ikina barrage
na ekipe ya Nigeria ehe irayitika, Kongo irasimbuka iragenda isezera ekipe ya Jamaica. Ndakwibuza ko Nigeria ifite ba Osimhe, Nigeria ni ekipe iri professional, nta mukinnyi n'umwe ukina muri za Enyimba za Enugu Rangers, ntawe wabona muri ekipe nationale ya Nigeria. Abakinnyi bo mu Bwongereza ni bakina muri za Turkey, ni ekipe iri hejuru cyane, ni ekipe iri class. Kongo irayikubita neza ikuramo, irayikubita. Kongo iramanuka ijya gusezera ekipe yo muri Amerika y'Amajyaruguru, Jamaica, naho umukino wa nyuma yakinnye mbere ko yerekeza mu gikombe cy'isi. Hari abantu benshi rero bicara ubu ngubu bakasuza sitima Kongo bakagira muri ekipe isanzwe. Bivuze ko Kongo mu bakinnyi bose bayikinira nta mukinnyi n'umwe wavukiye muri Kongo, havukiye abakinnyi 6 muri Kongo, abandi bose bavukiye i Burayi. Urumva ni ekipe y'abanyaburayi, niko nakubwira, ni abanyaburayi. Ni ekipe abakinnyi bose bakinamo ari aba pro kabisa, ni abakinnyi b'aba pro. Abakina ku mugabane w'Uburayi ni bake, na mino wo muri Afurika ni bake, kandi nabo ni abakinnyi bakora difference. Urumva niwo mukinnyi uza ari top scorer muri ekipe ya Pyramide kabisa. Urumva Pyramide amakipe yo muri Amerika, yo muri Afurika y'Amajyaruguru, ni amakipe rwose nayo tatinyo kuvuga ko ari kuri standard y'abanyaburayi, bijyanye kuri infrastructure bafite, ibijyanye n'imihembere yabo, ibijyanye na za academy bafite, ibijyanye na management zabo, usanga ari ekipe zimeze nko kuva mu mugabane w'Uburayi. Kongo rero ntukeka ko Kongo ari ekipe yagiye gukina na Portugal, abenshi rero bakekaga ntabwo ari underdog, ntabwo abantu barayisuzugura, nawe ari ikipe ikomeye cyane. aricyo natangira nkubwira ko amakipe muri Afurika menshi muri iyi minsi barimo barayitiranya kugira ngo Afurika ni amakipe muri za 2006 mu gikombe cy'isi cya 2006 cyangwa cya 2010 bazaga kuyashakira amanota. Ntabwo ariko bimeze. Kongo ni ekipe ikomeye, ni ekipe ishobora gutungura uri Portugal, ni ekipe ishobora gutungura Ubufaransa mugahangana kabisa. Urebye ko umukino watangiye Kongo ihuzagurika, Portugal domina mu buryo bwa possession, yataka ubona kabisa iri gupushisha igitego. Ariko aho Kongo yatangiye kubona ko Portugal kuko dushobora ko yakinika, maze kwibona nk'igitego, wabonye ko Kongo yakangutse, ubona ko Portugal igize gute ikinika. Kongo yaspelse umupira mwiza, Kongo yaratatse, Kongo yageze ku izamu, yagize amashoti mu target, Kongo yarahanahanye neza, ukabona ko no guhanahana neza kurusha Portugal. Kongo ntabwo ari ekipe irandadog, ekipe izagutshaka gutungura, ama ekipe bitanga dark horse, ushaka gutungura ukabona ekipe ya Kongo igeze kure cyane. Rero ibintu kubyitondera, twitondera amakipe yo muri Afurika, tukamenya ko amakipe yo muri Afurika atari yambere ngo yahinduye iki, yahindutse mu buryo bw'imikinire, mu buryo bw'imitoreze, abatoza barahindutse mu buryo ekipe yo muri Afurika ntabwo izagutungura igeze muri huitième de finale, igeze muri quarter final, cyangwa igeze no muri demi no muri finale. Yes, nabyo birashoboka. Portugal rero tujya ku ruhande rwa Portugal. Yego, Portugal kuva mu izamu ukamanuka ukagera kuri attack, nibyo bita world class players kabisa. Nibavuga ngo world class players, bivuze ko niyo ekipe kugeza ubu ngubu uva mu izamu ukajya kuri Camilo Cancelo, ukina muri Barcelona, ukajya kuri ba Mendes bakina muri PSG baretse gutera Champions League, yego, ukajya kuri ba Neves, midfielders ubona Vitinha kugeza ubu tudashidikanya ko bayoboye midfielders wo ku isi, ukajya kuri Bruno MVP wa Premier League, ekipe iteye ubwoba, ukajya kuri Silva, umukinnyi ukina Real Madrid, ntabwo Real Madrid yakwifuza uri umukinnyi uri hasi ntibishoboka, uvuye muri Man City imyaka imazemo, twabonye ibyo yakozemo Champions League, igikombe, amafo EPL muri Rome, ibikombe 4 bya English Premier League bikurikiranye 4, abigizemo uruhare. Ni umukinnyi ukomeye cyane. Ukajya kuri Neto, ni umwataka tudashidikanyaho, noneho tukajya kuri CR7, ni ekipe ku buryo ihagaze mu kibuga, buri ekipe yose ku isi igira gute ikikira. N'ukuntu abantu bari bayivuze, ariko Kongo yarayinize pe, yarayinize neza. Ukabona ukuntu Portugal ihagaze mu kibuga, wowe ubwawe usohoka mu ushaka wanasohoka gutera amaga, ko ni ekipe ikomeye ku mpande zose. Ibi ntabwo bihagije mu gikombe cy'isi. Yego, iki ni igikombe buri muntu wese afite inzozi.
bivuze ngo umuntu wese aba afite inzozi zo kugera muri World Cup, ariko ku makipe akomeye ya za Brazil na Spain za Argentina ni amakipe iba ifite inzozi nibura kuzitwara, buri mukinnyi afite inzozi zo kuzakora kuri World Cup nibura rimwe akayiteruraho kabisa. Ibyo ntibihagije ko Portugal yaza yitwaje ko ifite ikipe ikomeye, ngo tuyihe amahirwe inagenda ivuga ngo Portugal igikombe turagitwara, ntabwo bihagije. Ekipe ya Portugal yagiye ishinjwa kudahuza umukino imyaka yo hambere. Ekipe ya Portugal yagiye ishinjwa kugira umutoza utajyanye na calibre y'abakinnyi. Ibyo buri muntu wese arabibona ko Martinez ntabwo ari umutoza ujyanye na calibre yaba iyi team tubonaho n'aba mu world class players banga. Ikindi Portugal kubera kugiramo abasitari benshi hajemo ama ego igatangira kuri Munyewe bita CR7. Yes, yumva ari we one man team. Nadatsinda nta cyabaye, nadatsinda ntabwo ikipe yasinze. Iki rero bishobora gutuma andi ma ekipe abonamo urwaho. Niba CR7 nakeneye gutsinda kandi bashaka gukina nka team, ntabwo bikunda. Ntabwo ari CR7 wenyine watsinda igitego, n'abandi bagitsinda. Ba Bruno bagitsinda, ba Bernardo bagitsinda, ariko yumva ko imipira yose ijya kwa CR7, yumva ko nta wundi muntu watsinda uretse CR7, yumva ko ama assist yose ari bugiwe ategereza imipira ari imbere muri surface de réparation ko ari we papasaga agashinda igitego. Ntaho Portugal izageze. Portugal rero ibi bishobora kuzayafekta muri kino gikombe cy'isi. N'aya mahirwe twayahaga twese ko ishobora guterura kino gikombe, ariyo na last dance ya CR7, ugasanga inzozi zibaye impamo. Icyo nakubwira cyo nuko Portugal Cristiano nabasha guhuza bariya bakinnyi bagakina nka team imwe. Ariko Cristiano nawe ku myaka 41 ntabwo kiriya kibuga cyo kwirwanya minota 90. Cristiano ntabwo umutoza agomba kureba ukuntu yamanage iminota ye. Yego, ayimanaging kuko dufite hanze ba Rafael Leao ari hanze, dufitemo ba Joao Felix ushobora gutanga assist, ushobora kwirwanya mu kibuga, yakina biriho defensive yakwirukanka yagira ngo bigaruke na Cristiano ibirometero yo mu kibuga urabona ko bigenda bigabanuka gake gake. Ntabwo ari ibirometero byinshi cyane kubera imbaraga z'umubiri n'imyaka. Rero ufasha umutoza akareba uko Cristiano agera iminota ye, tekereza ko Portugal ishobora kuzagera. Ariko nibiguma uko nguko CR7 agakomeza ko imbaraga ze bakazikomeza kuzikoresha muri buriya buryo mu minota 90. Wabonye ko kuri Congo byageze mu minota 70. Cristiano ubona ko ntabwo kiri kwirwanya mu kibuga, gufasha abagenzi be n'abandi n'imipira yimugeraho ari mikeya, abakinnyi baruje. Urumva Cristiano iminota igomba kwigwaho, nibura ko bashyiramo abakinnyi bagifite imbaraga, batanga assist bagira. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ntabwo ku bwanjye toza afite uburyo atanga ikipe ye, ari gufata Bruno, ugafata Neves, ugafata Vitinha, nabo world class midfielders niko twabivuga. Ntekereza ko ubungubu nibo ba mbere bafata bose bakagira mu kibuga icyarimwe. Ntekereza ko nabo hazamo haburamo balance hagati yabo. Ariko dufashe umutoza ukuntu abigenza muri bo na Bernardo Silva, akareba ko ababalansinga, akabakinisha iminota itandukanye, imbaraga za Portugal zaba ziri. Naho sino nibikomeza uko nguko n'umwiryane turi kuva muri Portugal, n'ama social media atangiye kwataka ekipe ya Portugal. Yego, Portugal twagiye tuziri mu twari igikombe cy'isi, baza gusanga Portugal ikurikiye Turkey, ni mureba nabi. icyo kibazo. Wow, ubivuye umuzi n'umuzingo, twumva Portugal kiri kuyica icyo bari kubura. Hanyuma Argentina irahereza amahirwe yo kugera ku mukino kuri final nk'ibisanzwe. Argentina ni defending champion. Ntabwo twayirenze ngo. Argentina tugiye muri squad yabo. Yego, ni squad iri ugereranyije ukoze nk'impuzandengo y'imyaka yabo, urabona ko natwe bafite mwakunyu gake, niko navuga. Ariko abakinnyi bari classe nabo n'abakinnyi bari hejuru. Dufitemo defending Europa League yego champion Emiliano Martinez, umunyezamu wabo
Okay. umunyezamu utatinyuka kuvuga ko ari umunyezamu uri mu ba mbere beza. Dufitemo Martinez ukina muri Manchester United, defenseur mwiza. Dufitemo Romero, ni abadefenseur beza. Ugiye hagati dufitemo De Paul nubwo yavuye mu Buraya akaba yaraje muri Miami, ariko De Paul kugeza ubu ngubu aracyari kuri level yo kuba yakina hagati kandi agakina uriya mwanya we neza. Dufitemo Makalisa muri Liverpool ntashidikanyamo. Dufitemo Enzo Fernandez, umukinnyi kugeza ubu ngubu ushobora no kubura anytime. Umukinnyi ushobora kudefendinga akaba defensive midfielder, ariko no kuba offensive midfielder nabyo yabikora. Mu mukinnyi ufite imbaraga z'umubiri, umukinnyi ufite ubwenge, umukinnyi watanga assist, n'umukinnyi wafashe equipe mu buryo bugiye butandukanye. Tukagiramo Almada wo muri Atletico. Almada ni umwana ukiri muto, ariko ubona ko nawe afite imbaraga z'umubiri, ari kumwe na Lionel Messi na Lautaro Martinez. Ntabwo Almada yabura ikintu akora. Equipe kugeza ubu ngubu equipe ya Argentina tuvuga ko Argentina ikina nka team, kandi Argentina tuvuga ko kugeza ubu ngubu iyo bafitemo Lionel Messi niwe mwana. Niyo bakina bashobora gukina bakorera Lionel Messi, ariko Lionel Messi nawe ashobora gukina bakorera. Bakina batanga assist kuri Lionel Messi, cyangwa se na Lionel Messi yakina nawe atanga assist, yakina umupira atanga assist. Nubwo equipe Argentina ntabwo ku mazina izina ku izina ntabwo yegeranye na equipe ya Portugal, ariko kuri icyo bita uza imbaraga zo mu mutwe. Urumva imbaraga zo mu mutwe kwanza equipe kubikina iri kumwe, equipe bose bakina nka team, kandi bumvira bose wabo baramuzi. Ntabwo bameze ntabwo bitandukanye n'ubwo muri Portugal batangiye kuninura bose wabo CR7 bitabye muri Mantalima bita bimwica nawe cyane. Bose wa Argentina baramuzi, ni Lionel Messi. Bose wa Argentina aravuga bakumva. Bose wa Argentina niwe uyoboye equipe kugeza ubu ngubu. Niba batsindwa ni equipe itsinzwe. Ntabwo ari Cristiano tumye batsindwa nko muri Portugal. Nibatsinda ni Argentina itsinze. Messi yatsinze hat-trick, Argentina yatsinze. Ejo nibatsindwa Argentina izaba yatsindiwe hamwe. Argentina ifite umutima. Argentina ntabwo iri mu makipe navuga abiri ya mbere ku giti cyanjye ashobora guhabwa amahirwe cyane ugereranyije squad bafite y'Abafaransa, ugereranyije na squad y'Abafaransa. Ariko Argentina ni equipe anytime yagera bikundiye yanagitwara back to back, birashoboka kuko ikibuga kirimo Lionel Messi ntawakizera byo. Ibintu byahinduka isaha n'isaha. Rero Lionel Messi yatweretse mu mukino mbere ko gutsinda hat-trick birashoboka. Hat-trick ibitego bibiri atsindiye hanze ya surface de réparation, ibitego bibiri byo ku myaka 38 ishyira 39, kuba gitsindira hanze ya surface de réparation, kuba kijya muri duel, kuba akera ibintu mu abakinnyi, kuba Lionel Messi ikirenge cye gifata kigacenga umuntu umwe babiri batatu. Argentina ntabwo ari equipe twabura guha amahirwe. Neza ko mu makipe atanu ya mbere ushobora kuba ahabwa amahirwe muri kino gikombe cy'isi. Argentina nayo oya birakwiye bitewe na atake, kandi wabisobanuye neza kandi unabivuze uburyo ari equipe utapfa gutera inyuma y'ingohe bitewe na atake ifite irimo Lionel Messi, umukinnyi wa mbere ku isi. Yes, unafite n'ibikombe byinshi. Yes. Tujya gusoza ntabwo turi bugutindane, mfite ibibazo bibiri. Icya mbere, ubu uhuye na Lionel Messi ni iki wamubwira? Lionel Messi yego umukinnyi nk'ujya kuri buri muntu wese yifuza kuba yahura nawe, kuba yareba, kuba yaganira nawe, itangazamakuru y'isi, abayobozi b'isi ba football, aba politiki benshi bushize baramwakiriye muri White House. This is Lionel Messi asubena Lionel Messi uhura nawe nta kintu namubwira kusunze kumushimira ko yaduhaye ibyiza football igomba kuduha. Iryo jambo namubwira kabisa.
kabisa ambaye jeze nkagira mu nzu mwajya muza kuyisura mukayishyura ugize neza hanyuma wenda yego nakubaka inzu yo gushyiramo jeze ya Lionel Messi niba umwana wanjye akazaza kureba mu cyumba akabona this number 10 uyu number 10 ni Lionel Messi nta kintu namubwira uretse kumubwira ko ibyiza bya football yaduhaye yarakoze yaduhaye ibyishimo abafana barishimye baranezerwa kabisa cyane yaratunejeje muri ruhame. Yes. Social media zawe zakomeje kugenda zirikoroza. Ese ibi bitego bitatu yatsinze ejo bundi muri Mondial akabitsinda Algeria wabitura nde nk'umufana wa Cristiano? Ibi bitego rero uwo ushobora kubitura yego ibitego arabahungu bahora arabahungu duhora duhanganye yego abahungu duhora duhanganye kugezera n'ubu ngubu ntabwo barumva who is Lionel Messi. Ntabwo kuvuga Lionel Messi ko ari umukinnyi wa mbere ku isi ntabwo tuba twirengagije ko Cristiano Ronaldo rwose yakoze ibintu byiza ari hard worker ari umukinnyi ufite ibitego byinshi ku isi ariko twebwe tuba dushaka kuvuga umukinnyi mbese wujuje umufootballer yego umukinnyi ufite footballer nyayo wa class footballer nindi world class player nindi ushaka kuvuga Lionel Messi yego ariko Cristiano Ronaldo turamwemera twese ko niwe top scorer kugeza ubu ngubu ushobora gutega igihumbi umukinnyi utarabigezaho na rimwe ku isi ntabwo urabigezaho ari hafi mu bitego nka 20 na birageze ku bitego igihumbi bidasanzwe ariko complete umukinnyi ukina football nyayo ukina umupira ku kirere niwe dushobora kuvuga ni Lionel Messi. Lionel Messi ari hat-trick reka fata akanya nyitsure mu bintu bitari tsure mu bintu bita Iranzi rwose ndabizi ku mutima wa bari abahungu ba Iranzi ba Ivan ba Christian ba Wakalindi ba Janvier kuko n'abantu Lionel Messi bumva ko yaseba ariko Lionel Messi ku myaka 28 aracyakubita hat-trick kabisa. Icyo nababwira ngo dufane football ariko tureke emotion ngo kuba umufootballer kumufana football ni kimwe umufana football ni kimwe no gukunda umukinnyi ni kimwe so nk'abafana ba football twebwe tugomba kumenya umukinnyi uri class ninde ariko Cristiano ibikorwa bye biri kugira ko ari umukinnyi rwose ufite ibya high football byinshi cyane nkeka ko kugeza n'ubu ngubu ntabwo wakwemeza undi mukinnyi waza wapfa guteza ku bitego igihumbi ariko umukinnyi ukina football ishimishije abafana umukinnyi ubona ibyo akina rwose ukabona nawe ni entertainment ari gutanga ibyishimo ari gutanga umunezero that's Lionel Messi rero bishimisha abahungu rwose ariko icyo mbifuriza no kugira ngo Portugal yabo ntabwo nshawira mu Portugal igende muri majonjora igire muri round of zigendera mu majonjora aho igire mu round ikurikiraho kugira ngo turebe match nziza kugira ngo turebe igikombe cy'isi bavuga igikombe cy'isi kugeza ubu ngubu tuba tuvuga Lionel Messi na Cristiano kabisa aya polemique impamvu ubona yazamutse nuko Lionel Messi kugeza ubu ngubu ahagaze neza ariko Cristiano Ronaldo nta kintu arazwe mu gihugu ariyo mpamvu ubona polemique zazamutse ku social media ku bafana kuki rero icyo nakwifuriza aba bahungu banje kugira ngo Portugal nibura kuri Uzbekistan izahace neza ariko Portugal nagira ngo ibone mu cyiciro gikurikiraho tubone Mondial ihagaze neza irimo Mbappe irimo CR7 irimo Lionel Messi irimo ba Haaland dukomeze World Cup ihagaze neza noneho dufate ku ngubu Portugal bayitunguye tuza kwirebe kuri Uzbekistan turebe no kuri Colombia ariko nzive dukomeze imbere kabisa turebe World Cup nziza ubyo CR7 atazagira urwitwazo mu majorera byagenzurwa agire muri round ikurikiraho dukina umupira tureba abahungu bacu ntekereza ko yari World Cup yanyuma barimo bakina barimo twega so turagira ngo nibura bazagire kurashoboka maze ubyerwe ni World Cup kuko na muri Amerika Mexico na Canada. Wow murumva ugize neza duha ikiganiro cyiza cyane
reka tugushimire cyane, mbwire n'abakunzi banjye ba Amazing TV Show babashe kubikwereka muri comment rwose, bagushimire ko natwe twanyuzwe, buryo uduha ikiganiro cyiza kiryoshye kiryoheye amatwi, ku buryo umuntu wese uri bugikurikirane ari buze kuryoherwa n'ikiganiro tugiranye. Ariko nanone ntiwagenda utagize ubutumwa usigira abakunzi ba Amazing TV Show bari bwumve kino kiganiro cyawe mu kanya. Amazing TV Show navuye ngo ni channel ya famille, ni channel y'umuvandimwe wacu Kagabo. Yego. Urumva inkunga yose twatanga turi kuyo muvandimwe, ariko natwe tuba tugira gute tuyi like, yego, subscribe, yego, musharinga, yego, rwose ibiganiro bya Amazing TV Show dukomeze tubikurikirane, teze imbere Amazing TV Show, rwose channel ikomere kandi channel buri muntu wese yakwisanzuraho. Ntabwo ntekereza ko waba ufite igitekerezo, waba ufite ushaka gusangiza abandi, wahamagara CEO wayo, ntabwo yamwima umwanya, kandi gushimira kuri umwanya wabaye nanjye, kandi nkubwira ko n'abandi bafite ibindi bintu bashaka kugeza kuri Amazing TV Show byubaka ya entertainment cyangwa se n'ibindi byose byatuma byashimisha community yacu, uburyo bwo kwiteza imbere n'iki uburyo bugiye butandukanye, rwose wajya ubaha karibu, kandi nkuko wambaye karibu n'abantegereza ko ariko ujya ubaha karibu. Wakoze cyane kuri umwanya. Abakunzi ba Amazing TV Show ndabasuje, dukomeze tuyikurikirane, twiteze imbere, tuyikunde, tunayikundisha abantu cyane. Murakoze cyane, reka tubashimire, tubifurize weekend nziza, ariko nanone ubutani twongera kubakenera kuko dusanze mufite ubuhanga muri football, nitubakenera nanone muzongere mutwitabe. Amazing TV Show ni home, ni mu rugo. Ndabyibukira kuri Roma avuga ngo ni home, mu mbere harasa. Mu mbere harasa. Yego. Igihe cyose urabizi ko turavugana buri munsi, turabana mu bikorwa bya buri munsi, tubana muri famille. Yego. So Amazing TV Show ngene mu rugo. Yego rwose. Abo ni uzajya ukubura. Sawa kabisa, ndahari, kandi nawe turagushimiye ko wemeye ko igihe cyose tuzagukenera uzaduhereza umwanya. Ni ukuri murakoze cyane. See you next time. Thank you. Sawa nawe. Thank you.